teman ya di kamar saja mong. Temen ko pa miya meh. Yang hana mudu ya MLA sungji. Mana boleh yang boleh jungi. Tip sino meh mga. Abang alim ta la post nyang buat show. Kikubor Kapatisi TV. Ke Green Tech Foundation haga Southrik Urumpang Araja Apun Rio ke lay banyakendu yo Chief Executive Member jang Khasi Hills Autonomous District Council upa Winston Tony Lingdo man phak hanglat haga council haga beidai berjing tumu bentai ya ke Eco Tourism Infrastructure Project kabakon Arpulai Klur Hanong Kelem Wildlife Sanctuary Riboy District haga jengkran bigelap pathai kubor Chairman ke Green Tech Foundation uba H Bansiulo Nonglang uloong bayagani ke project lawan ra house nam Araja Apsan lada ban pensange Henry mentau snam Araja Apun Rio layo jing tiap bayagani ke Eco Tourism Infrastructure Project tatmu bonon ra biang Hanong Kelem Wildlife Sanctuary ulai thu ba ke Green Tech Foundation klayo jing tiap lingbak shithi bakan sadon ke jing alang ha khat pratri urumpang Araja Apun Rio hakabai dei bagani ke project Hanong Kelem ulai thuru ba omtang ke Green Tech Foundation ke persya yang ke project hendai ke dorbash nong ru buon ke persya batman ra yang ke project namar bakan penjat ye jing thau ke BM ha bo ke klau balasumar kerpang susu ulong bahai rilum khasi bajentia ki dan tang artli ki klau bo kerpang kata Narpu Wildlife Sanctuary maganong Kelem Wildlife Sanctuary bat Hanarpu Wildlife Sanctuary labun setang lagi karkhana do bilan bat ki marat ki badan ha bo ke klau kin sadu jaj hakju ko por ulakan thoru lagani ke ju rukom la thumun wanra saya ki he spa ban penjot ya kan Nong Kelem Wildlife Sanctuary ngatarangi kan mau ia ketika Eco Tourism Infrastructure Project kapo Nong Kelem hau ni usnam beladap kabarated 23 crores kadai kamat kaba kamdai syu tang kamat jong Green Tech kaba yang pan persya halor ke jing temu bantai ya tak jing tai hang tai hapo klau Nong Kelem Wildlife Sanctuary kani kamat kamdadi kabangin tang ya keren sibun baru pajba ulai atep baru kinong syong le atep ha katu kopor berdap hipken mau ke petition ke bagi sign kita ki balong against ya kata project kang tai lapalat buat ya sipo hajar ti kaipat kabab penlong biang yangi menta kasngi bangin haban keren bangi haban mi pajba biang halor jong ne kamat ngani tu ya pi hak artarik ha kapoi kawai ka city po office jongi mapo DRDA nongpo badla sanya kani ka city da i project director bat laong ba haka khatra tarik jong menta ubnai lakhot biang yangi syakawai ke meeting hang tei hapo nongpo hapo DC office bat lakhot ru ya ke tourism department nang ta lakhot ru ya kini ki DFO jong ka East Khasi Hills bat jong ka Riboy nang ta lakhot ru ya kisnong ibadan hakati ke area tingingim don kam ban kwa ban keren sibun lor jongone henry tang kawai ni kwa ban ong bayakan Nong Kelem Wildlife Sanctuary ia ketika Eco Tourism Infrastructure Project kabadai 23 crores kabakimut ha uni usnam arjar pusan ban wanra ia kita ki Factos Experiences Limited neki ki company ban wan tre yang tai ya kane ladap close ya kane subject ngilada penkot kai ke jing temu bat kai ke jing kwa jong kini ki bro menta ban kli biang ya kane kamat dalilai kumbangila yang nadu ningkong bat ngi pen ken mau biang bakan ngi jing persya ya kata ke project hang tai kadon la kanong rem pikwa ban penlong ya ka Nong Kelem Wildlife Sanctuary kum ka Kaziranga ka balai spa square kilometer sekira don hang tai Nong Kelem ijongi don palat ya kalai pau square kilometer kawai ke badan kam hang ni de ban sung thu hak khasi jantia lai ngi don stang arteli kita ki Wildlife Sanctuary kawai ke de hang te po Narpu Wildlife Sanctuary PUE ki semen plan hang te ngin yalan lai yu ya kata ki semen plan hang te gila thet im pet ya kata ki area gila kentur gila thom na kabor ki marat hang te ngam tharai kendang la ban song slam menta dakaju karukom kimbut ban wanra iya kini ki spa ki corporate ban sedang ban nyon biang ya kan Nong Kelem Wildlife Sanctuary ngila dap keren nak basai la da pikwa yangi bangin lechong da kita nang tai ban penlong gajing ya ki ru ngilong gi bakloi la da pikwa yangi bangin penki ya kan kamat se sen ru ngilong gi bakloi henry ngila dap keren na du ningkong ya kan Nong Kelem Wildlife Sanctuary bapin penlong kajaka
Shimet lan bepin kwa ban yo kam trai manomno wat posniu. Kelet no ya kan kamat. Bat khat praterik na kaliang gajungi ngilak keren bet ke basai. Ba hoj ngin lech ka jing yatir hang tai. Henry da ka baburom ya baro ki bala syak khat sobha ka project sngobha kan mau bakani kamat Eco Tourism Infrastructure Project jong ganong khalam wildlife sanctuary kamdei kamat ka persya tang mano-mano. Baro unong sung hapo ka jelame khlia ubabun ulayang bawat kta ya kayeng jong kimrat. Wat ya kwa bantai ya kita skywalk ya kita ki resort wat ya kwa bantai ya kita ki jaka jong okai jong ki lada pi kwa bantai da pi don kata ka pisai si spa kror ya thit chano Henry wat li thom na kabor ya kanong khalam wildlife sanctuary. Ni sengu kia bah halor jong ne kamat bat kadai ke ai ke bapen bitar bah balai bidang kwa ban plit biang ya kane kamat tingi ke jingi kendu ye CM mentaka sengi nomor ngi sengu thu baka ke HADC ru kadon ya ka bentak ba krau ban kabat kendo bat siapa katai ke jaka lada ki kwa ban ya chakmat kini ki bru ki hap yo ru ka NOC ke clearance sang ne na po ke HADC tingi la request ngila keren ye CM ban nomor baka shiti ka bapa na po District Rural Development Agency jong Kariboy District ru kila address si secretary to the EC jong ka HADC ka bamut kin sadon ru ki representative ha ka khat pratarik ki ban mi khmat nang ni ti ngi wan man ya kendu mentaka sengi kalong ba lada kalong sakum ru sngobha sngutu ba kanong khlem kamdei bala shuya parcha khle biet kimat yong kita kinong ong ba kat bawan kita ki development ki shuya parcha are lada hayeng jong pi mentawan ban prawan ban deki bulldozer deki JCB wan kendang pisha ban kinwan penprai ka ing kasam jong pi sai pinya syong pinisa kalong gaju kanong khlem wildlife sanctuary habang yong ka sanctuary te sakawe ngide ban kenmau ban haban ban biang bakanong khlem wildlife sanctuary kadai ka protected area katu ka saudong jong ka klau meni ka sngiru ngidang yawan na situ ngidang men last week ru ngidang yawan na situ nomor kisu kya ba like na katu ka protected area Syabar jong katu ngatrai nadu 5 km ter kadang dei ka eco sensitive zone but lada ngambakla kani ka nong khlem wildlife sanctuary rei HUR hajar khatnyo na kalang ka MEF CC kala notify ru kum kate kawe ka jaka best protected area jakon nang khlem wildlife sanctuary tikibun ki bangan ong ya pingin sedang ya keren bang ne khmat henrei tang kawe ngi syukwa biang ban pha ka khubor prayo ya kani ka meeting ka bakin sa convene ha ka khat pratrik jong ni banai MTM nginwan ka meeting jong pi tang ba MTM but sakawe ngi sutanat ba anakaliang ka nagaliang jong ICM ru ila ya keren matni da kajing suthu hi ba nakaliang jong ki isi ru ki suthu nomor pi hak tu kapor hau benai April dengan makla last year 2025 kadon kajing submit petition jong hang ni apo kapor ba idang di iba syam kum ICM te hadin ba ma ila imdon shu ila awan no da i mai tingi remind biang ya katu ka petition kan kanang bahkan numis ka communication hang ni ba ngila yang man persyak te katahi na kaliang jong Green Tech Foundation ngi syukwa ban penkut hang ni ngi kwa ru ban pentip bat paru ka kubor sya ka DRDA nongpo hong tai mano ba kin shoy je pi ban pha convene meeting biang mano ba penbor ya pi ban pha lum biang ya kita ki ba keren ban yada ya kanong khlem wildlife sanctuary pet ka Green Tech Foundation habang isyem kanong kamat kadibet based on research finding kadibet fact and figures ngim jusem klaim ki data ngim jusem hiru ham kino ki jing ti bnia ki jing wat bnia te ka jing persya jongi kanong klaim hi kadai ka bangila pej ya kamapru ba kita ki jing tmu ki bakin tei hang tei hapo nong klaim wildlife sanctuary kendai ki bahaban penrung ki haban ti ki haban don kita ki noise pollution ki haban don kita ki construction ki bahe te ka khubor ka ba khadu kalong bai ba MTM sange no bat klet no wat po sniu shu ya ka eco tourism infrastructure project hapo nong khalam wildlife sanctuary nomor ki pajba dalele nginom ailat badal pile da kaboru ngirung itep umno bania chakwa i CM i ong ba in sa khot ru ye secretary jongka
jongka konsel bansa pai chua kata kishti ka bakumno ndre kumong ong epi kalong ka basutanat baka jinga kren kalong ka basutho ba ka assuran de ngatrai ingin sapai ka kat pratarik kan dei ka meeting ka bangin si syong lang nya ther nya tai lang tu jingi kerpadru ia ka snong ia ki snong ki bamarjan ang tai kumbang ile atri lang nadu ningkong kinong snong ki ba iet kinong elam snong ki ba iet ki jongi ai baka ai ka bangingil ayang nadu menengkong ngin yang be kata kanong rem